Seigarren txandako denborak, Itsasoko ama 5, hogeita mazazpi, berrogeita amabi, 5:37:92. Portugalete, lau, berrogeita emeretzi, berrogeita bat, 4:59:41. Deusto, 6:03, hirurogeita lau, 6:03:64. Ondarrua, 5, hogeita hamaika, hirurogeita emeretzi, 5:31:79. Lutxanabe, 6, hamaika, laurogeita mazortzi, 6:11:98. Ondarrube, 5, hogeita mazazpi, laurogeita amabi, 5:37:92.
Azken txandako denbora, Kaikua 5:06:41, 5:06:41, Arkote 5:27:05, Lutxana 5:20:44, 5:20:44, Itxasoko Amabe 5:46:14, 5:46:14, Bermeo 5:21:47, 5:21:47, Kaikube 5:22:49, 5:22:49. Zortzigarren txandako bigarren zabogako denborak, Itsasoko Amaze 5:26, 5:26, Lutxana 5:17, 5:17, Zierbanabe 5:09, 5:09, Deusto B 5:56, 4:56, Kaikube 5:26, 5:26, Deustoa 5:56, 4:46. Zortzigarren azken denborak,
Itxasoko Amazé Sortzi 0000 800, Luchana Saspi Berrogeita Maika Ogeita Saspi 751 27, Zierbena Saspi Ogeita Masortzi Ogeita Bat 738 21, Deusto B Saspi Emeretzi Irurogeita Bost 719 65, Kaiku B Sortzi 03 Irurogeita Bat 803 61, Deusto A Saspi 06 Laurogeita Bost 706 85. Bederatzigarren ziabogako denborak el Antxobe bi Ogeita Lau 224, Arkote B bi Amabos 215, Portugalete bi Ogei 220, Zierbena A bi 0 Saspi 207, Bermeo B bi Ogeita Mar 230, Ondarru bi Ogeita Maika 231. Bigarren ziabogako denborak el Antxobe bost Ogeita sei 5:26, Arkote B bost justu 5 minutos, Portugalete bost Amaika 5:11, Zierbana A lau Berrogei 4:40, Bermeo B bost Ogeita Amairu 5:33, Ondarru bost Ogeita Masei 5:36.
txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion, negia izango zen, ez zuen alde ingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Azken txandako denborak, Elantxobe 8-0-1-21, 8-0-1-31, Arkote 6-22, 7-32-39, Portugalete 6-43, 7-43-36, Zierbena 6-44, 6-54-67, Bermeo B 8-15-61, 8-15-61, Ondarru 8-20, 8-20-64. Amargarren txandako lehenengo ziabogako Bermeoa 2-13, 2-13, Arkotea 2-25, 2-25, Itxasoko amabe 2-20, 2-20, Itxasoko ama 2-17, 2-17, Kaikua 2-13, 2-13, Izuntza 2-13, 2-13.
Eperrak badituzu Herriera Bigarren Ziabogako denborak Bermeoa lau berrogeita hamar, 4.50, Arkotea bost hogeita bat, 5.21, Itsasoko amabe bost 0 bi, 5.02, Itsasoko ama bost justu, 5.00, Kaikua lau berrogeita sortzi, 4.48, Izuntza lau berrogeita amairu, 4.53. Urrengo txandako tripulazioak mesedez hurbildu irterara. Embarcaciones Juvenil Senior Femina, Deusto, Portugalete, Deusto, Bermeo, Portugalete, por favor, iros acercando a línea de salida sin entrar en el campo de regatas. Azken txandako denborak Bermeoa zazpi amabi hogeita iru, 7.12.23, Arkotea zazpi berrogeita mazortzi 06, 7.58.06, Itsasoko amabe zazpi hogeita lau berrogeita bederatzi, 7.24.49, Itsasoko ama zazpi hogeita bost hogeita bat, 7.25.21, Kaikua zazpi 0 bederatzi, laurogeita mazazpi, 70997, Izuntza zazpi, hogei, berrogeita iru, 72043.